أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Kirincine cemaat atlıyız. 11. hadisке jettik. 11. hadis. Bu hadisning isminde şiklenu turunda, şiklenuden koçu turunda, şikli eybirlerden koçu turunda. Eğer kişi şikli eybir bolsa, dünyavi amel bolsa da, dünyavi, dini bolsa da şikli eybirden koçurga kerek. Şikli eybirden indi koçur için eğer de mesela şiklenesin iken şikni bitirir için biz kişiden sırayı ayıbit. Sırarga kerek. Aşanışlı kişiden, g'ilimli galim kişiden sırayışın da o şik biteye anlarsın. Umumen şikli eybir bilen gamel kılırga yaramay. Şikli eybir bilen gamel kılırga yaramay. Hem şulay yok işitken eybirlerinde şikli bulurga mümkün. Onu ikinci birevge işittim deb aytib, şundan işittim deb silerge yaramay. Bolsa indi bütünley söz taratuga kire. Hem köp kişi şikli eybirine çın qoçugarıp silyanlar. Şikli eybirden umumen qoçurga kerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisi var, siz onu bilesiz cemaat. Eğer bir kişi de bütün işitken eybirin silese, işite, WhatsApp'tan kile, Telegram'dan kile, şunu tezgine basırga jingil biteymi? Perislat. Gruppaga jeberesen bir 300, 400, 500 kişi okuy. Tekşirilmegen informasiya. Sen bitelanı bilmeysin, şolay bit. Hem sen köp kişiге yolgan siledin. Ana hazır bir yolu jibergenler idi bit. Şestaydan 2 ayu koytup bara. Ayu koytup bara, 2 balasını yertip. İskustvenni intellekt. Bu indi bir misalgına indi, misal ettirip gene aytam. Yani silerge kerek mi, jiberge kerek mi? Hazır ışanıç da yok. Bütünley hazır. Bütünley ışanıç yok. Şuna göre cemaat hatta kursen de ele şol aybir bulgan dep aytip ışanıp bolmay. Mesela seni bir irning hatyny bilen bastırıp çirgen mümkinler şuşunda yanaşa. Kıçoklaşıp. Hem jiberge mümkinler mene senin hatynyň koýar ismine seni irin koýar idi. Cemaat mene şol şikli eybir, eli biz bu hadiske kirmedik, meni de azrak şikli eybirlerden qoçurga kerek ekenligin anlatır için şu misallaryny kitirem. Bilir bilmez silerge yaramay. Allah Teala tamalagan bütün işiklerini, bütün tişiklerini tamalap koygan kişi şikli eybirlerge kirmesin. Bu narsa için cemaat, bu kişinin turmuşyn jiňileytir için. Kişinin turmuşyn saklar için, kişinin turmuşyn korkunuç astyna koymas için. Özüňiz bilesiz cemaat, bir kişi özüniň hatynyň köre başka yer bilen köre. Hem Peygamberimiz ýanyna kelip aýtýar, men şola kördüm dep. Şahit özügine. Allah Teala koşa 4 şahit bilen kilerge. 4 şahit.
Eğer cemaat hazır 4 şahit bilen kilmese, bu kişi yalgan söylegen bula, hem bu kişinin üzerine ceza verilir. Üzerine ceza verilir. Küpme 80 komçu. Üzü gayipli bulup kala. Cemaat. Görəsizmi? Demek, mında eli ol üzü kurgen. Eğer dedi 4 şahit bilen kilmesen 4 kişi senin üzüne suğa bızdı 80 komçudu. Şundan soň indi cemaat ayetine indi şuşa eýber hakynda şahitlary bolmagan kişilerge Allah Teala ismi bilen ant etip hatyny da iri de ant eterge tiýiş bolalar indi. Min zina kılmadım. Yani Allah Teala'nın miňa açuwy bolsun, Allah Teala'nın miňa gazaby bolsun diýip aýtyp, anda 4-5 tapkır kile Nur suresinde. Lakin indi bular hazır ayrılalar indi. Şu mulagane diýip atala. Şu lagnet kılışkandan soň bir-birisine. Bular ayrılalar. Jaza berilmi bularga. Bularning jazası kolay indi koya ahiretke. Yani mında bütünne Allah Teala yolunu yapgan. Demek köçeriz bu hadiske. Bu hadiskile An Ebi Muhammedin El-Hasan ibn Ali ibn Ebu Talib. Bu Ebu Talib'nin oğlu Gali'nin oğlu Hasan'dan kile. Yani Ebu Talib'nin oğlu Hasan. Ebu Talib'nin oğlu Gali hem Gali'nin oğlu Hasan. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kimi? Anığı bulayı Hasan. Bir sanın bula cemaat Hasan, ikincisi Hüseyin. Hasan indi oşağan bula Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir onu görüp babasını aşağı atırgan bula. Etiğine tügül babana aşağansın diye aytırgan bula Hasan'ge. Hasan Peygamberimizge aşağan bula. Nekile Ebu Muhammed dibinde. Ebu Muhammed. Ne için Ebu Muhammed değil? Ebu Muhammed oğul Muhammed'nin etisi bulayındı. Yani Hasan'ın oğlunun ismi bilen eytile. Muhammed'nin etisi degen söz. Anlaşılır mı? Ebu Muhammed bolsa Muhammed'nin etisi bulayındı. Ebu Muhammed ya ki üzünün ismi Hasan, etisinin ismi Hasan'ın etisinin ismi Ali. Ali'nin etisi Ebu Talib. Ebu Talib kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin abızısı. Demek Ali o Peygamberimizin indi tuğandan doyurotni bula. Mine cemaat Hasan'dan kile bu. Hasan'dan kile şu hadis. Öyle oku bitirmedim. Sıbt-ı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Sıbt dip kileminde cemaat. Sıbt ol ınık. Inık kızından tuğan malayga kübesince sıbt dip eyteler. Sıbt. Hem Kur'an'da da eğer de okugan bolsagız Esbat dip kile. Esbat ol Yakup peygamberinin oğulları yani balaları ınıkları turunda söz var ayında. Sıbt ol ınık demek mi? Sıbt-ı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin ınığı ve reyhanetihi radıyallahu anhuma. Hem onun reyhanı diyen bu hadiste. Bu hadisini bitinde kim? Bu hadisler jiyintığın kitire İmam En-Nevavi mi? After kitire bunu Peygamberimizin reyhanı deyip. Ne için reyhan? Reyhan nerse ol cemaat reyhan. Peygamberimizin ınığı reyhan. Yani Peygamberimiz özü eytken. Siz degen, ikigiz de degen dünyadağı benim reyhanlarım degen. Reyhan nerse o hoş isli üsümlük. Hoş isli üsümlük. Miyatı şekilli. Reyhan'ın ismi, Reyhan'ın tercümesi bazilik ayı. Bazilik ders eytez. Ayı. Demek hoş isli
Peygamberimiz Allah'ını sallallahu aleyhi ve sellem bik yarata turgan bolgan. Kim alarını yarata degen Peygamberimiz ınıkları turunda. Kim alarını yarata, ol kişi meni yaratadı. Kim alarga düşman, alar menim düşmanım degen. Kim alarını yarata, alar meni yarata, kim alarına düşman köre, meni düşman körüçülerdi. Yani açu, meni açulanıçılardı. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alarını bik yaratkan, alarını isnep, biz de tege balalarını yaratıp, şoşunda ey temlis kile deb aytабыз, neymi? Mine bu indi bitinde bigirek de cemaat niye için alarını yaratkan, o özünün balaları ölgen bitinde evet. Özünün ir balaları ölgen, bitinde bunu kızı Fatima'dan radıyallahu anha iki bala tuğan bitinde, iki ir bala. Ol hatta cemaat secdege kitken vakitta köresi cemaat Peygamberimizin hılkı mine köz aldına kitirigez. Secdege kitkeş onlar üstüne minip atlanalar anın anıkları. Secdede vakitta sahabeler namaz okuylar, onun üstünde minip oturganlar. Balalar şuşla bitin. Uzak secdede tıra. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları namaz bitkeşinde sahabeleri soru verirler şuşulay. Niye için uzak tırdınız deyip. Benim de anığım de, benim istemedi minip atlangan idi. Asetlal degen deb aytayın. Men de şol üstümden düşmüşedi, onu da bir çisim kilmedi degen hatta. Köresin, men de körkem halık Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta hutbe vakitinde vaga söylegen vakitte Hasan yigirip keledi. Biz aldınaki hutbe vakitinde Hasan yigirip keledi, ulanı kötere bala. Yani bu balalar da dünyanın da zinneti de hem fitne. Balalar fitne sınav. Bu bütün bizniki de şolay. Hemen şu cemaat mine bu hadisini Hasan o bir 7 yaşında şunu işitip algan şu hadisini. 7 yaşında. 7 yaş bula. Mine şu orunda aytasım kele cemaat. Eğer de biz balalarımızga mine şu yaş vakitinde üzübizge, üzün balalarga, belki üzübizning balalarga songa kolgan bolurga mümkün biz, eymi? Anıklarımızga karşımızga oturtup, eymi? Hadis mi, ayet mi silerge kirek. Eytirge yaramay, ol nerse anlaysan alı deyip. Bütün nersen anlaylar. Bütün nersen anlap baralı. Közüne gene karap duralı. Anlay bik yakşı anlay. Nerse eytirge telgeningni de, nerse eytkeningni de, naçar sözleringni de, tege gupkı şekilli bütünüsün singdirip duralar. Silerge kirek cemaat, anlatırga kirek. Mine babay olarak, ebi olarak tırışırga teyişli biz anıklarımızga silerge faydalay birlerini silerge. İşlerinde kaldırsınlar. Mine cemaat, mine balalarını kutkan vakitte da, mine koy vakitte balalarını üretesin de, lakin etisinde, enisinde bulmayalarının değil. Eyvi. Ol indi ige koyta da ikinci atmosferanda, lakin cemaat, ol mine mında kelip irengenini baribir koşanda bolsa iske düşürecek. Ol mene şu oturtkan ırlık tişilip çığa bir vakitden koçanlar. Hem siňa munun için sebap bola turgan bola. Şoň köre tırışırga kerek üretirgen nijik gine bolsa da. Mene sileler bir ebi mene yatkaş üreteydi, kul hollany üreteydi, elhamni üreteydi diýmeými? Koy birewler elbette alfabet de üretkenler indi. Dyga diýmeými? Yabjatni üretkenler, lakin nerseni bilgenler Allah'ın rahmetinde bulsunlar. Nerseni bilgenler şunu üretirge tırışkanlar bitine, şolay. Lakin cemaat üretirge kirek. Bu bizning kiri üzübizge aylanıp koyta turgan bola. Mine bir okup oturabız biteli. Hasan ibn Ali radıyallahu anhuma şu hadisini kitire. Demek biz bundan nerselerini anladık hazır. Bu peygamberimizin ınağı hem olanın dünyadagi rayhanı, hoş isli üsümlük bilen çağıştırgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen tağın bir şunsunda aytırga kerak indi. Onlar degen seyyide şebabi ehlil cennet degen.
Алар дигән җәннәттәге егетләрнең хуҗалары булыр дигән, әфәнделәре дигән. Менә җәннәттәге егетләрнең, ягъни хуҗалары инде, иң зурлары, әфәнделәре. Аңлыйсызмы? Пәйгамбәребезнең ике шушы оныгы җәннәттәге яшь егетләрнең әфәнделәре була инде. Господин. Әйе. Дип әйтелә. Хәсән бит инде җәмәгать ул кызганычка каршы Пәйгамбәребезнең ике оныгы да, ягъни фитнәләр була, зур фитнәләр. Пәйгамбәребез үлгәннән соң Әбу Бәкр вакытында түгел, Гомәр вакытында түгел, Госман вакытында башлана җәмәгать. Госман ибн Аффанны үтерәләр, өенә кереп, камап алып. Аннан соң Галине үтерәләр бит инде, Хәсән белән Хусейнның әтисен үтерәләр. Җәмәгать бу инде тарих бусы. Бусы менә әйтәләр гражданнар сугышы дип әйме. Менә бу мөселманнар арасында фитнә була. Мөселманнар арасында бик зур фитнә, анардан бернинди качып котылып булмый ул фитнәләрдән. Аны ул тарих ул, аны бер эшләтеп булмый. Хусейнны, Хәсәнне түгел, Хусейнны үтерәләр. Пәйгамбәребезнең оныгына кол күтәрәләр җәмәгать. Аның белән бергә балалары үлә, шу гаиләсе белән балалары, бөтенесе түгел әлбәттә. Хусейнның балалары үлә, гаиләсе шушында. Ягъни фитнә була, ул инде аерым. Хәсән андый фитнәләрдә катнашмый ул. Хәсән андый фитнәләрдә катнашмый, ләкин аны да агулап үтерәләр. Ул аның үлүе агуланып, шулай агулап үтерәләр. Хәсәнне. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламның шушы аныгын, шушы хадисне риваят кылган аныгын агулап үтерәләр. Ләкин җәмәгать Пәйгамбәребезнең шушы аныкларына каршы кул күтәргән кешеләр инде җәмәгать аларны мөселманнар дип инде атап булмый. Ягъни Аллаһ Тәгалә инде аларны үзе хөкем итәчәк инде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламнан ди, Аллаһ илчесеннән ишеттем ди. Бу бабамнан ишеттем диме? Аллаһ илчесеннән ишеттем ди. Аның чөнки аның статусы кем? Аның ул Аллаһ илчесе. Хафизту ишеттем диме? Ятлап алдым ди. Хафизту мин Расулиллаһи саллаллаһу алейхи ва саллам. Аллаһ илчесеннән ятлап алдым ди. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Sizdə يريبك dip keleme, يريبك dip keleme. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Kıska gına hadis cemaat. Kıska, bik kıska hadis. Qaraq. 1, 3, 4, 5, 6, 7 sözlü hadis. Neçe gittirip aytgan, mene şuşa balaga şikli eybirden qoç, şikli eybirini qaldır, hem şiksizge küç degen. Şiklenmi turgan eybirge küç. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Şikli eybirden qoç, qaldır, da' degen söz, qaldır degen söz indi. Qaldır seni şiklendirgen eybirni hem seni şiklendirmegen eybirge küç. Yani mine aytirge bula bu hadis dinning nindi ekenligin ko'rsatadi, jengilligin ko'rsatadi. Yani kişinin turmushini jengillaytirge, shiklay birdan qoch. Shiklanib g'ibodat qiluvchilardan bo'lma. Yani buni negiz deb aytirga bo'ladi bu hadisni, negiz. Agar da masalan bir kishi bu aybir halal mikan, haram mikan deb shiklana.
Halal miken bu, haram miken bu dip şüklene. Bilmi, halal ikenligini de bilmi, haram ikenligini de bilmi. Bana nişlerge tiyiş o kişi? Ondan koşurga tiyiş. Mesela bir kişi işli maşinada onlarga tiyiler de jibererler, tiyiler de jibererler. Lakin bu şüklene mina nerse tiyip jibererler iken mende. Ona açırga yaramay. Açma deyler, karama deyler. Sorasalar cevap vermeyler. Nerse taşıyor onda. O hazır şüklene. Hem indi, siz bilesiz, haram işte katnaşırga yaramay bitinde. O bilmi haram mısın o halal mi? Ha köngülüne şikirdi. Bu kişi indi şikleyi birden koçurga tiyiş. Çünkü o köngülün tınışlandırga tiyiş. Şikleyi birden koçup. Hatta bilmese de. Ma bu indi bütünley cemaatdagi bile turib köz yimarga tirishgan kishi bilan bütünley çağıştırıp bulmayan. Özlere cevap verirler. Men alıp gana baram deb aytib. Yo'q, bu kishi hali şiklene de nerse taşıyım iken deyip, nerse tiyip jibererler iken minga deyip. Hem ol işini taşlay. Cemaat bu atala bilesizmi? Nerse deyip atala ol şeriat tilinde. Ol el-wara' deyip atala. Ol takvalık kına tugul. Ol el-wara' deyip atala. El-wara' vav, ra hem ayn. El-wara'. Bu indi cemaat bu şoşu sıfat kimlerge iye bula? İmanı nık güçlü bulgan, zor günahlardan saklana tırgan kişilerinin sıfatı bu. Zor günahlardan saklanıp hem indi cemaat bu kişi hazır Allah Teala'nın rizalığını ümit etip bilgili bulmagan eybirlerini de taşlay Allah rizalığı için. Bilgili bulmagan eybirlerden de baş tarta degen söz bu. Halal mi haram mı ikenligin bilmi, lakin Allah rizalığı için olanı taşlay. Halal bulgan eybirden, anın tışkı yaktan halal ol. Şoşu eybirden şiklenip halal ikenligin halal ikenligini körünüp tura bulay tışkı yaktan. Lakin şiklene belki haram bulurga mümkün deyip. Anarga mesela İsraillarda ol aytmay. Allah aytmaylar anarga nerse taşıganın mesela ne? Bu kişinde anardan baş tartırga tiyiş. Anlaşılamı? Mine mesela qarı gəli cemaat. Ebu Hanife'nin rahimehullah. Ebu Hanife'nin etisi. Ebu Hanife'nin etisi. Ebu Hanife'nin ismi kim? Ebu Hanife'nin ismi. Nu'man. Ebu Hanife'nin ismi Nu'man. Etisinin ismi Sabit. Mine şu Sabit yaşlı git. Onun cemaat tarihini bilesiz. Alma aşağıdan. Yılgadan yazıp kile turgan almanı körüp, şunday alma ağaçı bulaydı şunda, bakçası. Ona cemaat aşağıç isine tşe köngüline şikre. Men bu almanı aşağıını aşadım. Bu bit kişiniki rıxsatsız aşadım de. Mana qo'ysiz ayta. Agar yılgadan alıp kile turgan almanı aşasa, biz o'ylaybizmi yo'qmi? Bu yarayım iken, yaramadım iken. Mine cemaat, minin ol atala el-wara' deb atala. El-wara' yani saklanu şuşunda eybirden. Şikli eybirlerden saklanu. Bara bit indi bakçanın hocasını taba, yumuşan eyte, bakça hocası eyte, yoktu. Kızım vardı, kızımını almışadı. Kızımını alsan bəxillim, kızımını almasan bəxillemim de. Kişinin bəxilliği kirek. Kızım de küzü körmey, kulağı işitmey, ayağı kulu yirmidi. Buna cemaat bu kişi Allah Teala'dan korkak hazır. Riza bulan nikahka. Neçik yaşar gelsin o kız bile, o hatun bile. Nikahlanalar da indi. Kız yanına kire, oğlan bütün isen. Sağ selamet, el alığına tügül, motor, şimdi çiver.
Әтисе янына йөгереп чыга да әйтә, ник алдадың ди. Юк ди, алдамадым ди. Аның күзе начарны күрмәде, харамны күрмәде, колагы начарны ишетмәде ди, аягы белән ди, бузык юлда йөрмәде ди, колы белән бер нинди начар әйберләр эшләмәде ди, харам әйберләр эшләмәде. Менә җәмәгать, күрәсез, менә шушы никахтан нинди зур галим туа? Әбу Ханифа рахимахуллах. Менә җәмәгать, бу шикле әйбердән качу. Шикле әйбердән качу ул җәмәгать менә шушы бәхетлеләрнең сыйфаты. Ләкин ул кеше шуныңнарга тиешле без. Шушы сыйфат ул зур гынаһлардан сакланган кешеләр өчен генә ул. Зур гынаһлардан сакланмаса кеше, зур гынаһлардан да курыкмый торган булса, мәсәлән, аракы эчә, аракы сата, банктан процентка кредит ала, аны түләп ята, харам икәнлеген белә торып, ләкин шушы зур хата гынаһлар, шушы гынаһны, зур гынаһны эшләсә дә, эшләгән өстенә ул бер кичкенә генә бер әйберне сырап килергә мөмкин. Менә юлдан тапкан идем, бер акчаны, 100 сум акча тапкан идем. Менә алырга ярыймы миңа, юкмы? Нәрсә эшләтим дип сырап килә ул. Менә аңлыйбызмы, юкмы? Зур харамны эшли, анырга исе китми. Ул сырап килми, банктан кредит алырга ярыймы миңа? Менә шундый әйберде. Анырга әйтәсең, харам. Дөньясы шулай бара инде аның дия дә ала. Монда 100 сум акча таба да юлдан. Киләсеңә күтәреп, бу харам, моны үзем алсам ярыймы? Нәрсә эшләтим? Менә җәмәгать, менә Ибн Аббас янына киләләр, менә шул Хусейнны үтерәләр дидем бит, менә ул җәмәгать шушындый Аллаһның дошманнары. Алар киләләр дә сорыйлар Ибн Аббастан, ул зур галим кеше бит инде. Анардан сорыйлар, ширки каны тәнгә тисә тәһарәт бозыламы дип. Беләсезме ничек җавап бирә? Карагыз әле ди, алар ди Хусейнны үтерделәр ди. Ширки каны тәһарәтне бозамы дип сорыйлар ди. Беләсезме, бу әйбер каршы килә бит инде бер-берсенә. Ул менә шушы әл-вара дигән әйбер, ул җәмәгать менә шу зур гынаһлардан саклана торган, тәкъва булган кешеләргә генә кагыла. Аңлашыладыр инде бит. Менә бу хадис шул: "Да ма ярибука иля ма ла ярибук." Шикле әйбердән кач һәм шикләнми торганына көч. Бөтен әйбергә кагыла. Шул тәһарәт алган вакытта, намаз укыган вакытта, хаҗ кылган вакытта, мәсәлән, анда таш ыргытасың, таш ыргытасың, 7 шәр таш ыргытасың, шикләнәсең, ничәне ыргыттым икән дип, таваф кыласың 7 тапкыр, әйләнеп беткәндә генә, тукта 6-мы соң бу, 7-ме дип уйлыйсың. Менә шушындый уйлар булырга мөмкин. Тәһарәт алганнан соң, тәһарәт шул юдым микән, юк микән дигән шулай шикләр керергә мөмкин. Аның турында инде сөйләгәнебез бар бит. Менә бу тәһарәт, мәсәлән, тәһарәт алдың, намаз укыдың, хәзер икенче намаз вакыты җитте. Хәзер тәһарәтең бозылганмы, юкмы белмисең. Шикләнәсең хәзер. Менә бу хадис белән гамәл кылсак, ничек була? Шикле әйбердән кач, шикләнми торганга көч. Нишләргә тиешлебез хәзер без? Юк. Алмаска. Тәһарәт алмаска. Чөнки син тәһарәт алган идең. Чөнки син тәһарәт бозылганны, бозылмаганны белмисең. Шикләнмәскә кушкан. Чөнки бу шайтан васвәсәсе. Әгәр ул сине шушы бер васвәсәгә, шушы наущение дип атала инде, васвәсәгә кертсә, бер лазейка тапса, сине хәзер гел йөртәчәклегендә туда-суда урыс әйтмешли. Аннары тәһарәт алып чыгасың да, тукта яхшылап тәһарәт алмадым дип тагы кирип китәсең. Менә шундый шәйхләр сөйли,
килеп керәм ди мәчеткә ди, берсе ди тәһарәтханәдә чупырдап ята торган була ди. Без ди азан әйтәбез, намаз укып чыгабыз. Ул һаман ул тәһарәтханәдән чыгып кына килә ди бездән ди. Без чыкканда ди. Шундый шайтан васваса кыла, тәһарәтең дөрес булмады. Менә шайтан ул төрле яктан килә, җәмәгать. Ул яки сине тәһарәт алмаска ирендерә, яки тәһарәтең дөрес булмады дип бәйләнә ул. Яки намазың дөрес булмады дип бәйләнә, садака бирәсең, садакаң дөрес булмады дип бәйләнә. Ягъни Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дип әйтеп, ахырдан әйтергә кирәк. О Раббым, синең ризалыгың өчен. Әгәр шундый уйлар керә башласа. Ләкин җәмәгать, бер кешенең тәһарәте юк. Тәһарәте юк. Тәһарәт булмагач, ул тәһарәт алырга тиеш. Хәзер бер кеше тәһарәт, менә икенче мисал. Бу очрактан нишлибез? Бәдрәфкә кирде. Бәдрәфкә кергәнен белә. Ләкин бәдрәфкә кергәч тәһарәт бозыла бит инде. Ләкин белми тәһарәт алганмы ул, юкмы бәдрәфтән соң. Менә шул вакытта ул тәһарәт алырга тиеш. Чөнки ул белә бәдрәфтән чыкканын. Аңлашылдымы? Бер сәбәп бар. Ләкин бер намазны тәһарәт белән укыганнан соң, мәсәлән, илен укыды да икенде вакытта җитте. Хәзер тәһарәтем бар микән, юкмы ди. Бәлки ул бәдрәфкә дә кергәндер. Бәлки ул һавада чыккандыр, әйбит. Бәлки ул йоклап алгандыр, әйме? Белми ул аны, бер нәрсә белми, шикле. Ул тәһарәт алырга тиешле түгел. Ул бар, ул намаз сайын тәһарәт алу бар. Намаз сайын тәһарәт алу мустахаб, Пәйгамбәребезнең бер сөннәте булып тора. Ләкин җәмәгать бу икенче әйбер ансу. Икенче нияткә күрә бу. Менә аңлаганбыздыр инде, әйме? Тәһарәт алдыммы, юкмы бәдрәфтән соң тәһарәтем бозылган иде. Тәһарәт бозылганны белә. Тәһарәт алганын, алмаганын белми. Тәһарәт ала. Ләкин бер намазны укый, укыганнан соң хәзер икенче эшләрен эшли, эшләрен эшли, йортка чыгып керә, икендеге азан ишетә, хәзер икенден укырга тели. Тәһарәтем бар микән, юкмы, бозылмады микән, белми. Андый вәсвәсәгә, шиккә керми. Юк, тәһарәтем бар ди. Всё. Тәһарәт белән укый. Шайтанга юлны бикле. Хәтта җәмәгать Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисе бар. Ул җәмәгать менә бәдрәфтә истинҗа алабыз бит инде, әйме? Истинҗа дигәнне барыгыз да беләсез, аны подробно әйтергә кирәкми. Истинҗа алган җиргә ул су сибә торган булган. Су, ягъни тамчылары. Су сибә торган булган. Нәрсә, вәсвәсәне битерер өчен. Мәсәлән, тәһарәт алганнан соң кешенең нәрсәдер анда чыккан кебек тыелырга мөмкин. Чыккан кебек. Шундый сорауларда бирәләр. Ул бит дин бит инде анда уят әйбер юк. Ул без бит аннары фәрештәләр түгел, адәм балалары. Менә җәмәгать шул шикне битерер өчен су сибәсең дә, әйме? Әгәр юешлекне мәсәлән сизсәң, әйтәсең, бу сидек түгел, бу су дип әйтәсең. Беләсезме? Шайтанның борынына чиртәбез. Күрәсезме, Аллаһ Тәгалә ничек җиңеләйткән. Ләкин әгәр дә инде кеше шикләнеп, әйме, нәрсәдер чыккан кебек булды дип әйтеп шикләнсә, ул җәмәгать шайтанга юл ача. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям тәһарәт бозылу, һава чыгу дип дигәннәр, әйбит. Ул Пәйгамбәребез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, намаздан чыкма ди. Әгәр намаздан чыкма, хәтта ди, тавышын ишеткенчегә кадәр яки исен тойгынчыга кадәр. Хәтта чыккан кебек булырга мөмкин, әйме? Бу шайтаннан ди. Кайбер кеше чыгып китә, тәһарәт бозылды дип, әйме? Ул чынлыкта ул тавышын да ишетмәгән, исен дә сизмәгән. Ул бозмаска тиеш тәһарәтен. Ул шайтаннан, җәмәгать. Шайтан вәсвәсәсе шушылай кешене из крайности в крайность дип әйтәләр урыслар. Яки син бу, менә бу чиктә торасың да егылып төшәсең, яки бу чиккә җитәсең да егылып төшәсең. Кая Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Мин сезне уртадан баручылардан кылдым ди бит. Уртадан баручылардан.
Şoňa köre Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu eýberlerde aňlatgan, neçe gittirip çıgarga bu poложенияларdan, şoşa haletlerden. Mine namaz okugan vakitda but alıp ketesin. Mine tupik, mine ne iste bilmi hazır bu. O 3 rakaat okudum, 4 nime. Yaki 2 rakaat bolsa 1 rakaat okudum basın men. Endi 2-nji rakaatda bola, ol endi bitindi. Bir miken dep oýlay. Şaytan endi any butagan endi. Allah koylarga barıp gaýtgan namazda. Hazır ol mine 3 mi 4 mi dep oýlay hazır. No işini okuganyn bile. Mine Peýgamberimiz şuşy nyk ışanganyna tüplesine toyanırga kuşa. Belki 4 okugansyňdyr sen. No sen 3 mi 4 mi dep şeklendin. Yara 4 bolsun demeýsin. 3'ke basym ýasarga kerek. Hemen nary taga birini okuýsyň. Taga bir rakaat okuýsyň da, onlar bitinde özüňiz bilesiz, sahhu secdesi kılasız onlar. Yalgışu secdesi. Mine bu jemaat şolay ýok. Eger hazır namazdan soň 3 rakaat okudummy, 4 rakaat okudummy dep namazny okup bitirgen indi sen hazır. Birini işlemeýsin, şolay kaldyrasy. Şeklenme. Okugan. Sen bir tagyn ýoňadan kabatlap okurgan mümkinsiň. Eger ikinji tapyr kabatlap okugan wagtda tagyn şolay şek kilse, kilede anlary tagyn şaýtana tedris okumadan ýoňadan okudy, tagyn okutdyra bolsun. Ýagny dinni näseşli şaýtan awrayta şolay. Şaýtan bit ol tirli ýakdan kile, ýaki dinsizlik ýagyndan kile, ýaki Allah ýok diýip bolsaňa, ýaki Allah saklasyn, ýaki ol dürüst gıybet kılmaýsyndy. Ýaki aýta bolsaňa aldyňdan kilede bu aygın aytam indi aldan ya artdan tirli ýakdan kilem degen bitinde şaýtan. Oň ýakdan, sol ýakdan, aldan, artdan kilemdi. Kilede mine bu gıybetni kılsaň bek faýdaly, bek sowaply iş diýip aýta, ýakşy iş diýip körsete. Mine şuşulay aldy. Mine balalarga da duga kılgan wagtda duga kılalar. 4 ýagy selamet bolsun diýipmi balalarga? 4 ýagy selamet bolsun. Mine ele gaňlamaýdym, ne bala aýtalar eken diýip. Mine 4 ýagy selamet bolsun. Ol tagy 4 ýagy bulay da indi fiziski ýakdan da selamet bolsun degen eýber indi ol. Lakin ol alay tugel. 4 ýakdan selamet bolsan, şaýtandan Allah Teala saklasyn 4 ýagyndan. Bula. Anlaşıldymy? Aldyndan da, artdan da, oňdan da, soldan da kile körmesin şaýtan, ol kileýinde lekin saklasyn degen. Mine şoşun demegine. Tawaf kılgan wagtda da, haç kılgan wagtda indi tawaf kılgan wagtyňda şeklenseň, 6-my 7-mi diýip. Tawaf kılgan wagtyňda taga birini kılasyň. Belki 7-ni kılgansyňdyr, eýme. 6-ny kılganymda bilem 7-mi ýokmy? Taga birini kılasyň. Ziyany ýok. Lakin tawaf kılıp bitirgenden soň 6 boldymy ele 7-mi ele diýip şeklenseň, indi sen baryp baskan, tawaf kılgandan soň tege Maqam İbrahimga barıp baskan, indi 2 rakaat namaz okurga jynasyň. Şol wagtda şeklenesin. 6-ny eýlendimmi, 7-nimi diýip. Şo bitdi, 7. Bu senin için 7 bula. Anlaşıldymy jemaat? Mine bu jemaat mine şol şekli eýberlerden saklanyp indi mine gıybet meselelerinde de, ýagny haramga kirgen wagtda da haram mı ýokmy şeklenseň anardan koşasyn. Mine Korşuňa getirip koýalar, it. Aş. Syrysyň, ele bit sırarga da tugel ele koýakda. Musulmanlarga barganyňy bilesiň bitinde. Belki ol çynlap da halal itden pişirmegendir. Lakin olar musulmanlar bitinde. Sen de onu sırarga, şeklenirge tiýişli tugel. Ol sen hazır sen anga sorap beresiň. Halalmy bu it diýipmi? Elbetde halaldy. Niçik halal? Tagy ikinci sorap tuwa. Niçik halal? Mine bismillah diýip soýdum. Ýaki hazır ol aýta, tege bazardan satyp aldym, tege satuşy aýtdy, bismillah näýtip soýdyk. Bismillahi Allahu ekber diýip soýdum. Hazır sen soraýsyň, aýda şu satuşy ýanyna baryk. Nesege gitdi bu hazır? Zorga gitdi bu hazır, eýme? Hazır o satuşy ýanyna barasyň.
halal mi? Halal. Bismillah aytip soydum. Hazır bu soraysın. Neçe aytdın? Aytip ko'rsat hali. Anlar soraysın. Sen namaz okuysыңmı? Namaz okuyayım dese neçe okuysың? Anlar neçe kaldırmıysыңmı? Nindi niyet bilen okuysың? Onda soraulар köp biteyinde onlara. Taharet alıp ko'rsat hali diyesin. Taharet siz namaz ders bulmuyor bitinde. Belki sen taharet ders almıysың onlar. Mene şuşul ayttirip şik tağın tudura ayme ol kişiге ağırlık getire. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabeler sorağınlar. Ey Allah elçisi. Mene bizge de it getireler de kişiler de. İt getireler. Biz bilmeyiz Allah'ını Bismillahi Allahu Ekber deyip soyganlar mı? İlla yok mu? De. Peygamberimiz nerede deyip sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'nın ismin eytigiz dedi, aşağız dedi. Şiklenmegiz. Görüyorsunuz mu? Allah Teala'nın ismin eytigiz de Bismillahirrahmanirrahim yoki Bismillah diyesiz de aşıysız. Yani şiklenmegiz de. Lakin indi sana eyteler iken bu eybir haram deyip men bildim. Ol kişi Müslüman tugul. Bu haram deyip eyttiler iken ha sen köngülüne nerse kirdi? Şik kirdi. Mene hazır şundan saklanasan indi sen hazır. Sırauda vermeysin de aşamıysan da. Anlarsın men eyteler onda mene bütün eybirge halal deyip yazıp bitirdiler hazır. Nindi halinde ol. Yumurkaga da halal deb yazarlar, ipiga da halal deb yazarlar, sütke de halal deb yazarlar. Mene biz bit uzduq bitin. Mene hazır şundan nerse için şulay yazganlarını bilemiz indi, değil mi? Mesela sütke halal deb yazganlar. Soň bitinde haram tege sıyır bitinde, sıyırның sütü halal bitinde. Lakin koşan haram bola ol. Demek eğer de o sütni birer nindi eybir bile kuşmagan bolsalar, su kuşmagan bolsalar, değil mi? Ol halal bola bitinde. Kişiге ziyan eybirler yuvanda. Mene ol nerse dip anlarga kerek. Bütün nersege halal dip yaza başladılar deyip. Demek göresin halal, yumurka halal, ipi halal. Nik ipi halal bolurga mümkün? Ipi bir nitigi ziyanlı eybirler anda salmaganlar bolurga mümkün. Evet. Yaki ol mene koy vakıtta hayvan maylarından eybir sertirge mümkünler üstüne. Yaltıratır için, değil mi? Şuşulay bulurga mümkün. Abdurrahman halal deyip yazgan. Lakin halal deyip yazgan bola olunda, değil mi? Halal deyip zor ıznaça otura, değil mi? Şiklenme. Halal degen beyt. Halal. Nindi halal. Anda barısına da bir tapkır Bismillah eyteler de bitinisinde bir tavuktan soyup çıkarlar deyip eytip şolay şiklenirge mümkünsen. Nindi halal bolsa nindi şu halı tavuknu koya Bismillah eytip soyup bitiresin. Mene şolay ettirip özünü şiklendire. Sina halal degen mi? Yok, bitti. Sen sırav verme. Lakin eğer de şanıçlı çıganaklardan eyttiler iken mene bu kalbasa da mene şunda uçraklarda var. Dunguz iti kuşalar. Mene açıktan açık dunguz iti. Mene sen şunu halal deyip eytip aşağıdan uçrakta sana bir ziyan bulmay, günah bulmay bit sana. Lakin eğer de sana eyttiler iken bu kalbasada dunguz iti var. Dunguz mayı kuşkanlar. Mene ismi Saritsini degen Moskovda indi o kalbasa tapkanlar dunguz iti mayı kuşkanlar halal deyip eytkenler halal. Вот. Eğer de indi sen bunu bilsen, eymi? Bitti, senin için bu haram. Bu bizning birinchi hadisga qo'ytabız. Birinchi hadisga innamal a'malu binniyat. Niyatga ko'rab, sen hatta chipchista tege dunguz iti aşasan da, mene bir nindi bir narsa bilan qo'shmagan dunguz iti, nu seni alda başatalar. Bu sarık iti deb. Halal deb Bismillah Allahu Ekber deb so'ygan deb. Senin için bu halal bo'laydı. Lakin eğer de sen hazır sarık iti getirelersin. Lakin sen soruysan anda dunguz iti getirgiz elmeyin hadi. Sen sarık iti getireler, eki sıyır iti getireler. Anı bana biliştirmeçe sen aşıysın dunguz iti deyip. Sen günah bulamının için var. Dunguz iti deyip aşağınga göre. Şuna göre cemaat şikli eybirlerden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qo'chirga qo'shgan. Biz endi hozir uning ma'nosini angladik. Qoldirga kerak. Mana bir tag'in bir biz hadisni o'zgan edik.
innal halale beyyinun vel haramu beyyin. Halal ol açık, haram ol açık. Oralarında şikli birler vardı. Şikli birlerini koldurasın. Şiklendin iken ve men vaka'a fi şubahat vaka'a fil haram. Eğer de bir kişi de şikli eybirlerge düştüyken de şiklendiyken ol indi hazır de onun için haram aylandı. Anlaşıldı mı? Sen satıp algan vakitta bazarga bardın, yoki kibitke bardın. Bu itigiz halal mı kızım? Ne, satuvchidan so'raysan. Halal. Bismillah aytib so'ygan. Bitti. Şiklenirge yaramay. Şiklenirge yaramay. Bu içrakta aymen nik şiklenirge yaramay. Çünkü sen şiklensen, hali sen özüň dinine awur aytasın kelip çıga. Özüňe özüň awurlyk getirip çıgarasın. Şunun için mine bu hadisten biz anlayıbız cemaat şikli eýberlerden kaçuu ol dinine, senin özüňe fayda kitire. Eger sen şik tudurasın eken özüňe özüň awurlyk kitiresin. Başkalarga da awurlyk kitiresin anlarsın şiklenүүň arkasında. Bu hadis mine şuşunu anlata cemaat şunun işlerigi şol. Kıskaçagına bu hadisni İmam Tirmizi kitire hem En-Nesai hem İmam Et-Tirmizi aytgan bu hadis hasan hem sahih degan yaxşı dürüst bolgan hadisdi. Mana cemaat demek bu hadis bilen amel kılgan kişi, amel kılırga tilegen kişi baştan en birinci nerselerden saklanırga tiyiş. Zor günahlardan saklanırga tiyiş. Anlarsın indi şikli eýberlerden saklanırga tiyiş bula. Şikli eýberlerden. Açıktan açık haram ekenligin bilip onu işleyken kişi ol şikli eýberlerden korkmaýyndy. Şikli eýberlerden korkmaý. Şoňa görä iň birinçi baştan haramlardan tyýylyrga kerek. Anlarsın indi mana şu şikli şübhali eýberlerden saklanyrga kerek. Mana bu Ebu Hanife'nin rahimahullah bu tarihindagi wakyga hem tagın bir eli şuşunday bir wakyga bu Abdullah ibn Mubarak degen uluk bir galimning tabiğinin kıssası, onun etisi, eli Abdullah tumagan Mubarak, onun etisi bakçada hizmetçi bolup işli. Bakça hocası anarga kitire granat apkile deyip. Granat apkile de açı bola. Temli granat sırıyor. Temli ilgirgeni. İkinçini alıp kile mınsa da açı. Açı olana bakça hocası nik mina haman şuşunday granat apkilesin dey. Neçe yıl bakçada işlisin dey. Ilgirgen granat apkile bilmesin dey. Şimdi bir vakıtta da elemanda dey, jimiş aşap qaragaның yokma dey. Gajaplene cevabından yok dey, aşaganym yok dey. Eni aşamysan. Sen ruhsat berdigizmi meňa? Ruhsat berdigizmi, yokma dey. Açınlıkta ol bakça hocasından bir jimişini alıp aşağında nerse bolgan ayma? Ol şunda lakin cemaat göresmi? Yarıymy yokma ol hocasından sıramış işlemegen. Şunun için men de tecrübesiz, men de bilmem indi gafy etigiz de nindi jibiş nap gelge. Qaysyl girgen, qaysyl girmegen bilmem. Şundan bu bakça hocası aýta, niçik seni nitirge, munun için böleklerge. Nekşi şulay işli, munun da kızı bula. Kızına nikahlandıra bu bakça hocası. Mubarakni. Abdullah ibn Mubarak, Abdullah tuwa şu hadisten. Şu nikahtan cemaat. Mene demek el-wara degen eýber eýtirge belki awurduran el-wara degen eýber näbit. Lakin ol kişinin turmuşyn ol bizi turgan, tagында turmuşyn kişinin turmuşyn bizi turgan bereket alıp kile turgan eýber indi bu cemaat. Lakin eýtgenimçe kişi baştan Allah Teala koşkanlaryny baştan üterge tiýiş. Onun emirlerini üterge tiyiş. Buyrukların hem tıyganlarından tıyılırga tiyiş. Ol haramның haram ekenligin bilip haramdan tıyılırga tiyiş. Anlarsın indi mene şoşa şikli birlerden tıyılırga tiyiş indi anlarsın. Şikli bolgan. Köňüliňe eger de nerse ol günah dip soragaç Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köňüliňni kytyklap turatygan eýber diýen. Köňüliňni kytyklap turatyrgan eýber. Karalı ders işledim mi yokma diye mene şuşunday sana tıngılık bermey. İzgilik nerse ol? İzgilik işlege senin köňüliň tynçlanady.
Көңіліңні тынычландыра тұрған, көңіліңні қарарландыра тұрған, түплендіре тұрған, шошынды тынычландыра тұрған бір изгілік. Демек, тағы нәрселер әйтергә була инде. Бу менә кыска гына хадис, Пәйгамбәрбез әйткән саллаллаху алейхи ва саллям, миңа Аллаһ Тәгалә 6 төрле әйбер бирде дигән, шул элек дигән бер пәйгамбәргә дә булмады ул әйберләр. Шуның берсе ди, миңа бирелде җавамиул калим. Җавамиул калим. Безнең телгә тәрҗемә иткән вакытта сүзләрнең җыелмасы. Бик озын булган сүзләрне җыштырып, бер-ике сүз белән генә әйтә Пәйгамбәрбез. Каймагын. Аңлашылдымы? Каймагын гына әйткән. Кемгә әйткән алар? Менә әле балага әйткән алар. Менә бу Абдулла ибн Аббаска нәрсә дип әйтә? Абзыйсының улына нәрсә дип әйтә? Кыска гына ихфазиллаһа яхфазук. Аллаһ Тәгаләне сакла, ул сине саклар дигән. Ничек Аллаһ Тәгаләне сакларга була? Аның динен сакла, аның кушканнарын үтә, тыйганнарын тыйыл, ул сине саклар. Дип. Менә шушындый кыска гына иттереп, бик зур иштәлеккә ия булган хадисне тапшырган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең ыныгына.